Vežba broj 11. Na podu smo, naizmenično podižemo desnu ruku, levu nogu 3 puta, a posle levu ruku, desnu nogu 3 puta. Brojimo 1, spusti, 2, 3, pa promenimo, 1, 2, 3. Vrati ruke pored tela. Vežba broj 12. Dižemo obe ruke ispravljene u laktovima ispred sebe. 1, 2, 3. A zatim zajedno i ruke i noge, laktovi pravi, kolena prava. 1, 2, 3. Vratimo ruke pored tela. Broj 13. Legnemo na pod, ruke su pored tela, dlanovi okrenuti podu. Dižemo kukove i brojimo 1, 2, 3. Pa spustimo. Idemo još jedan put. 1, 2, 3. I treći put. 1, 2, 3. Spustimo kukove na pod. Vežba broj 14. Na prostirci smo, oslanjeni smo na laktove. Noge su ispružene u kolenima. Dižemo noge. 1 i lagano spuštamo. 2, spusti i 3, spusti. Podignemo se snagu mišića. Vežba broj 15. Ležimo na leđima. Dižemo se istovremeno, dižemo gornji deo tela i noge, savijemo kolenima, zagrlimo. 1, vratimo se. 2, vratimo se. 3, vratimo se. Ruke